Dobar dan, sada ću vam prikazati sprej za samoodbranu. Često se zove suzavac ili biber sprej. Ovo je model od 60 mm i izuzetno je jak. Evo ovdje sad možete vidjeti kako izgleda. Suzavac predstavlja veoma efikasno sredstvo za samoodbranu. Odlikuje ga vrlo jednostavno korišćenje i male dimenzije. Suzavac treba usmeriti ka licu napadača i pritisnuti taster. Znači ovu mlaznicu usmeriti ka licu napadača i pritisnuti taster. Domet spreja, odnosno suzavca, je do maksimum 3 metra. Suzavac izaziva nepodnošljivo peckanje kože i suženje očiju, kašalj i stezanje u grudima, kao i iritaciju sluznice nosa. Na taj način napadač ostaje potpuno onesposobljen jer ne može da vidi, a što se trudi više da vidi, toga sve više i više oči peku. Sam suzavac je zakonski dozvoljen da imaju lica koje imaju 16 ili više godina, tako da je dozvoljeno njegovo posjedovanje, nošenje i nabavljanje. Suzavac držite na bezbednom mestu, van domašaja dece, dalje od vatre, na suvom i tamnom mestu, bez izlaganja jakom suncu. Ukoliko želite da dobijete nove informacije o našim proizvodima, prijavite se na naš kanal u donjem desnom uglu. Hvala!